Halifa se zove Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. On bio obećani sin od obećanog Mesija. Prije njegovog rođenja obećani Mesija dobio objava da će on dobiti sin, ali imamo isto predskazanje od Talmud i časni poslanik isto rekao da obećani Mesija će oženiti, imat će sin. Tako on bio rođen u 1889. godine, ista godina kada je džemat bila osnivana. Završio osnovna škola, šta se tiče najlošije ocjene. Ali onda je Bog htio da pokaže koliko je Bog njemu podario znanje. Počeo da drži govor i svi su puno njega voljeli zbog njegov znanje i mudrost i sve stvari. A u 1914. godine kada je prvi halifa preselio, onda svi ovi članovi većina džamata koji su bili prisutni, oni su odabirali njega kao halifa. I poslije on vodio džamat do 1965. godine, do svog smrta. I najviše on radio za džamat, na primjer osnivao unutra struktura džamata, podijelio članove džamata razni, na primjer, organizacijama za žene, za muškarac, za djece, za djevojke, da bi bio bolje šta se tiče za njihova dijela, obrazovanje, odgoje, to sve stvari. A vodio džamat do 52 godine. Mnogo on napisao knjige, držio govore i kada čitamo, ja lično čitam njegove govor, stvarno on bio, šta se tiče vrh, u znanje. I odmah je počeo da mi treba da gradimo džamije u Berlinu, u London i drugih država, u Americi, svugdje. Džamat nije imao toliko financija tada. Ljudi su bili, većina su bili sromašni, ali tada ova Fazl džamija koja je bila prva džamija u Engleskoj, naše žene su gradili, oni su dali pare za ova džamija. Ima još nekoliko džamija koje samo su žene su dali pare, onda džamat gradio. Žene imaju svoje posebne organizacije, mladi ne imaju od 15 do 40 godina, muškarac imaju organizacija, djece, muški od 7 do 15 godina imaju svoje organizacije, djevojke od 7 do 15 godina imaju svoje organizacije, onda muškarac preko 40 godina imaju svoje i žene od 15 i dalje imaju svoje. I tako svi radi unutra svoje dimenzije i da za dobrobit čovječanstvo i za džamat i tako. Drugi halifa tada isto je počeo da se prevodi Kuran na raznim jezicima. Ja mislim 30 i nekoliko jezika tada je džamat prevodio i sada je taj broj stigao blizu 80. I tako mnogo ovo sada što vidimo mi kako džamat funkcionira. I drugi halifa je bio taj osnivač kako je on stavio temelj kako treba da se radi. A treći halifa se zove